Agatha ke Sangma MP Lok Sabha Barim ke National People's Party Natura Parliamentary Constituency kan penkre yalari ban Shimti yak shuki Chairperson jangka Commission kabapet yak kabha kamyat bat kahok ki khna lani ka State Commission for Protection of Child Rights SCPCR. Kini kejing menjor yak kerteng ke Agatha kabadai ru kapara jong konrat ke Sangma Menteri Rangba ka jela Kalawan nagajia lang kunhun Menteri Kesorkar MDA2 menhaga step jangka hendreta rekunai luar araja arpusau hayin sa o Menteri Rangba la ongki kubor. Shushu la penskam ya kani kejing penkre Shimti ke Agatha dak jing tho u hinman jangka u James ke Sangma u beri u MLA berim ke dadengere bot u Menteri berim Kesorkar jela u bala ai kublai kitbok yala kapara halor kejing satung jangka kum ke Chairperson jangka tega Commission. Kat kum ke jing tho u James ula kedau yak Agatha bakadai ke National Vice President ke National People's Party bat hadu bepelat yak kubor kampat dan ke jing penbana ni ke notification na ke Sorkar jela halor ke tega jing satung Chairperson jongka. Na ke jing tho ke badai ke jing ai kublai jong National General Secretary yak Agatha kata hakaran san X ke Agatha anda kala Shimti yak kam kan hab ban e yak jing long court na ke NPP. Ke Agatha na ke NPP kala sya'ram da shilak 100% hajar arspa saupuai vote hak result election MP Lok Sabha Natura Parliamentary Constituency hau kertang ke Kongres usaleng e Sangma ubaliyok bonkur lailak prapulai hajar kandai spa khat kandai vote. Kumban syukudau baka Agatha ke Sangma kala job ningkong yak election MP House 6 arajar kandai bat board hakasien ke baar House 6 arajar khat kandai kala day tengru ke MLA na South Tura House 6 arajar khat pra bat e no pat yakam ban ailat yo konrad ban syajit na ketiga constituency bon peteng bat yak syuki Menteri Rangba ke jela hadin bala thau yak Sorkar MDA 1. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.